اما هنگی لسر مزاری بسکنن برز محمود شمشک سروک کوملیا لحواتنا جواکی لآمده لگل میا که محمد دمو باش دولت ترکیه نها باله دکشین آره نها بال تکشاندن سر آشتیا جواکی او آشتیا جواکی کو به دهان سالانه جناف چویه هاتیه قدخه کرن بیشن او تندو دیجا کل ناف دو جواکا دا دو نتوه دا چه کنه ده چاوا راست بکن بله ده تمام دیروکا دولت نتوی ده inkar kirin o nekabul kirin heye. 7 sale devleta netevi jidigot Kürt nine. Car carna digo heye rojadın digo nine. Dvi pevajoye de em komela lehev kirna civaki 3 sal verime digot tişekinu reçekinu avabı be سروک MHP دولت بخشلی کلاسیک نتوه پرستی خو بکه مدرن نتوه پرستی و به جمهور اتفاقا جمهوری رچکنو دکاره بکه ما بوان اخفتن خو ایرو امدنرین دولت وی گاوی کو مینا مگوتیا داویجه لی اف گاو سر 4 خالا دمشه her parti ki dibek hun khalevi haben jibo ve pevajoy le fesih kirin çekberdan zagonun demokrasi u eburiye başkirin o reformist bin avakirin li servana devlet ve se çar khale dawiye yani çaremu seyemu çareme khale dawiye iro gel tamamen gel Türkiye'ye temaşe dike ku ev pevaju ev çava çareser bibe liber meclisa Türkiye'ye tişteki nute evkirin zanist o hevikirin evçiye li meclisi siyaset ali hevkirna civaki peyuste jibo çareseriye jibo makezagonek nu semedevi devleta iro be ittifaka cumhuriye evgav havetiye peyuste ku به muhalefet o serdest partiyen tevaye ve dizike meclise da civakek nu levkirnek nu ava bakın semedevi gav te avetin le iro em dikarim bejin ku ki çireje iro avahanek halin MHP bla bejem bel هناك MHP هناك خال نشان دابون بله او خالنا MHP گورا خو درست بله اذن بدم من از وی راه بکم بحث آشتیا جواکی تکرن و کوی اوبراتیا کرد و ترکان تکرن ل 4 ماده این زاگونا بنگهین بخو براتی و کوی و آشتیا جواکی رد که هیناجی خطا سوراوانه باشه اف پارادوکس چیه جکرم آخره قبل بکن که دولت نتوی لسر هیمه و اساسی چنه هبون نوام لسر نتوی پرستیه سمدیوی MHP جی CHP جی partiyay başı jî ki tamamı partiye zike parlamentoyu o dici parlamentoyu yekitiya milleti Türk haya iroin ser tamamı neteve de Türkiye dijin ser van regirtine iro MHP tişte ku dibeje nikare beje ku makazagone de çar heb xalin ku nay guertin nay cemaate nay peyvandine evana gere seba demokrasiye ve gerkutu demokrasiye bir zaman
evan tiştana biçi havi ev makazagonek nu hava bibe makazagon li parlamentoya da çarsit hep parlamenter bejin ereji ev makazagonek nu dinava gel de bi rahatî nayê qebîl kirin. Gormun tahmin dikim ku ev ya biçe referandumek nû pêwîst e ji bo makezagonek nû ev çarma de jî tê de çawa dinava parlamentoya da li hev bikin û bişînin referandumê ew tiştekî hinek dûdirêj e. Yani liber parlamentoya Tirkiye ana reformê nû bi qurtasî ev de çawa be gav be avêtin ew ê gene afek nû çawa be peyvandin ew ê hebsxane çawa bên valakirin semedê tiştê li ser eboriyê û li ser demokrasiyê dewlet vicdanê civakî ji bîr neke û ev ê tiştî nû çawa çi bêje çawa bêje. Niha eva heye binêre newa keviya aborî û civakî jî heye di navbera navçeyên Kurdan û Türkan. Piraniya navçeyên Kurdan navçeyên serbazî ne yan jî ewlehiyeke dijwar tê de heye. Ji xwe evê civaka Kurd bi Türkan daye tirsandin. Gavên ku di vî warî de bêne avîtin anha çinin. Ana em şoreşgeriyê nekin etiket û nedin pişta devletê. Devlet em ji devletê şoreşgeriyê hêvî nekin. Em guhertinek nû hêvî bikin, em gavek nû hêdî bikin, em ewilî bi hev re şêwr û mişêwrê bikin. Kî bi şêwr û mişêwr bike? İlla ev şêwr û mişêr jî li ser navê PKK ya li ser navê demê bêkirin ew jî kêmasî ye. Rast. Ew jî ne demokratîk e. Bel. Semedê wî evan tiştana hin bi kêmanî bi qurtasî bi demekî dûdirêj de li hev rûniştin bi hev re şûlkirin lazim e. Bel. Yani ev hevîr hîna çuqa av bixwaze em nizanin. Bel. Kek Mahmud, niha mesela ev tiştana binêre evana tiştekin ku gela acîlin gerek werne pêkanîn. Misal em bêjin medya Türkiye di mêjiyê Türkan da dîmen û fikrên gelekî xerab çêkirine. Binêre însan bi guhdariya mûzîkeka Kurdî her çend roja berî niha li İstanbulê hatine kuştin yan zarokana li ber çû. û ew baweriya di navbera van û gelan da xerab bûye. Niha divê çi rolek bo li hev hatina wan? Mesela medya Türkiye gerek çi rolekê bigire ser milê xwe? Bine ana tamamê siyasetvana, siyasetmedara, nivîskara pêwîst e ku tiştekî aha baldar be. Psikolojiya civakî çi ye? Bele. Tamamê hêza, tamamê xorta, pîreka, zilama, partiya, komela vana bi psikolojiyek civakî nerm bikin. Ji bo ku çima ev gelê ku li Tirkiye dijî bi psikolojiyek çawa bi biratî li hev dîsa rûnê bi hev re bimeşe pevçûn çê nebe ev ya li ser pişta kê ye li ser pişta komela ye li ser pişta partiya ye li ser pişta mirovê rîsipiya ye evan însanana gerek di komelê xwe da di partiyê xwe da di civata xwe da evan tiştana bîrin ziman. Serê serî jî serê masî kî ye? Serê masî dewlet e. Dewlet gerek vê tirêjê bide temamê kesa, temamê siyaseta bêje ku ez dixwazim hûn bi selayî, bi biratî, bi wekhevî hin tişta hev qebûl bikin, ev 100 sal e me ji xûnê pê ve, me ji xerabiyê pê ve, me ji xizaniyê pê ve tişkî qezenç nekir em semedê wî em gele li hev rûnin li hev bikin. Bel. Mijareke din heye mesela em bêjin çêkirina atmosfêrekê bo li hevhatinê di navbera Kurd û Türkan da weke mesela projeyên hevpariyên hunerî ne, perwerdeyî ye, aborî ye evana çi qasî girîngin ji bo
و اف هر دو جواک دیسا حف بگرن با آشتیانه به حف را بکار بن بجین بنا بجیگر خون دبیجه کو سینور نماند چی بکن پاسپورت راست gerek em via gele Kürt, gele Türk, gele Arap, gele Fars ki hebed ki dijî li vî navban sînoran de em wekeviya xwe nekin rêya eboriyê tenê, nekin rêyekî siyasî tenê, nekin çandekî tenê. Em bêjî ku bu tevayî mirov hewceyê çi ye? Mirov hewceyê nan e. مرۆڤ حەوجەی ژیانە مرۆڤ حەوجەی ئەڤینەیە مرۆڤ حەوجەی تێکۆشینەیە مرۆڤ حەوجەی ملدا تشتê nû tiştê modern bibîne û bijî bi hev ra semedî wî ev tişt çuqa hev qebûl bê kirin bi vê pêvajoyê çuqa hev bê qebûl kirin ev meclis çuqa li hevkirina civakî لهف رونه بشوره و بزیفره کولانا بزیفره بلوارا بزیفره قادا او چاق او دل سر دموکراسیه ابوریجی باش ببه و کویجی باش ببه سیاسی دموکراسی جی باش ببه لبر دماکو تمام پارتی لزک پارلمانتوی لهف خن لهف جهره چرا بجن لکولانا باهف کن به حالana bejin ku tümeri vere falan deri ya tümeri falan tişti bike evi çağı evi şer derkeve aşiti dernakeve ne var rast yani em rea aşitiye rea demokrasiye em bizanımı ki rea ki devlemendiye rea ki vekeviye rea ki brakiye le braki bir tane bu kurda ere kurt tane bejin ere nabe Türk bejin jime via date evji nabe لهبرون الشيور مشيور سنته ديمقراطية دجي شيور مشيور سنته د مسلمانية دجي و د جواكية دجي سندي وي تمام هزن به ایدئولوژی یعنی هز گره ایدئولوژی خو نکزکه نه سرو ماسه نه دین سرو سفرا آشتیه ایدئولوژی خو بلا مال خو بله ل پارتی خو بله لهفکرنا ev aşbun eve çava çebe via beje levkirna em komela levkirna civakişi evan tiştana de bejin le amede u le devam Türkiye. Spobrez Mahmud Şimşek seruki komela lehbatına civaki la amede legal mabu.